güzel yağım Akiyetlerdey balaşağım Sin adına tarta gülütünüm Mişellerge paytularım Sızlıktan naratularım Bir görüze bir ömür Salaman minin güzel yağım Bugün yeteler hayranağım Dulkan dulkan ilin karılarım Altın pullar kızlarım Мәңгі sönmez yıldızlarım Sizge minin yürek jırlarım Hayırlı kеш дейсіз sabah. Нешік халларыңыз? Hayırlı kеш, hürmetli tamaşaşı. Bizge bu yıl 18 deb isimlengen şou programmamızны sizning bilan birga boshlaymiz. Şaşlarımdan suyup Менә тагын насыйп булгач бергә җыелдык җәмәгать. Инде шушылай тәвәккәлләп бердәм булып килгәнегез өчен сезгә бик зур рәхмәт. Бәйрәм белән. Bugün bizning ham albatta endi sizning bizning to'g'ri tomoshabimiz, to'g'ri radio tinglovchilarimiz bayramimiz. Bizga bugün 18. Albatta jir-biyu, ko'ngil ashu bizdan aliga o'yinlarda ham jirlarga biyib turu sizdan. Her bir millette, her bir estradada bor primadonnalar, bor zажигалкалар, bor tik turmaslar umuman olganda, deymi? Amina Tatar estradasında kimlerni bilasiz tik turmaslar arasında? Barmi bilishlar? Mana bu yoqdan qishqiralar Rimma Nikitina. Döpdiriz. Tatar estradasining zажигалкасы. Umuman olganda go'zal, shiver, muloyim qizimiz Rimma Nikitina qarshi olaygali. Kuchli olqishlar bilan. Rahim Rimma.
Yalan sünmez o süyüler Nazlarga irkelep bu güzler Merhamet gülüler Aşkına 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 gile gile yanlarıma Talpına 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 ış yanlarıma Seyer bulsan gına canım gelsin yanıma Aşkına 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 gile gile yanlarıma Talpına 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 ış yanlarıma Seyer bulsan gına canım gelsin yanıma Римма Никитина. Zo'r rahmat, zo'r rahmat. Xayrli kech sabah, esenlarmisiz? Nechuk kayflar? Yo'q, biz bugun to'shit yetamizmi so'ng? Bugun bosib turag'ana keldikmi? Jirlaymizmi? Beymizmi? Narsa jirlaymiz? Ha? Yo'q, bunda biringiz ham bilmay qolmamidi? Narsa jirlaymiz? Sirinlar. Поехали, сиренler. Sizga tomosha. Sova! Bakşada şişkede şeşkede Sirinler sirinler Eytirsin şatlıktan şatlıktan Yılmaya irinler İyilip büyülüp veredirsin Übeler übeler Dünyaga kızganmay kızganmay Motorun siberler Diyelip büyülüp veredirsin Übeler übeler Dünyaga kızganmay kızganmay Motorun siberler Süyünü kütkendey kütkendey Dövgesin koynarım Şeşkede qorşalay qorşalay Allar yaz aylarım İyilip büyülüp veredirsin Übeler übeler Dünyaga kızganmay kızganmay Motorun siberler Diyelip büyülüp veredirsin
dostlar. Зур рәхмәт. Бәйрәмегез белән сезне. Әле без җырчыбыз белән саубуллашмыйбыз, әле без тагын очрашабыз Римма белән сәхнәдә. Зажым. Алла бирсә. Дуслар, инде белгәнегезчә, Саба дулкыннары телерадио компаниясе оешып эшли башлауга быел 18 ел тулды. Дуслар, хәзер әйдәгез сәхнәгә Саба дулкыннары телерадио компаниясе директоры Әлфия Галимҗан кызы Мөбәрәкованы чакырыйк. Рәхим итегез Әлфия Галимҗанова. Хәерле кич, Саба. Микрофон эшләмим әллә? Мине ишетәсезме? Кадерле дуслар, ничек без сезне яратабыз? Яратабыз без сезне тыңлаучыларыбыз, телевизор караучыларыбыз. Бәйрәм белән сезне. Ура! Ура! Саба дулкыннары телерадио компаниясе нәкъ 2000 елда шушы җәй айларында башланып киткән иде. Менә 18 ел буе сез безне тыңлыйсыз һәм карыйсыз. Без моның өчен сезгә бик зур рәхмәтле. Сез безне эштә дә рухландырасыз. Концертлар барышында да һәр вакыт сез безгә ярдәм итеп торасыз. Әгәр дә сез безне тыңламасагыз, карамасагыз, без әлбәттә эшли дә алмас идек. Күрәсезме, безнең коллективта нинди матур кызлар, нинди матур егетләр бар. Сезнең каршыгызда безнең телевидение операторлары, безнең наив баш инженерыбыз. Әлбәттә, бу мәҗлеснең барсында турыдан-туры Саба дулкыннары телевидениесында күрсәтеп тора. Без, хөрмәтле дуслар, сезгә үзебез хакында һәр вакыт сөйләп торабыз. Әмма бүген без сезгә үзебезнең яратуыбыз, сезнең узак яшәвегез һәм сезнең безгә бик кирәк булуыгыз хакында тагын бер мәртәбә искәртәм. Яратабыз без сезне, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Бисә миңамы бик зур рәхмәт сезгә. Мин чәчәкләрне бик яратам. Яшьләр янында матурланып турсын дип биргәнсездер. Бик зур рәхмәт. Кич буе мин бу чәчәкләрне тотып торырмын инде, әлбәттә. Хөрмәтле дуслар, бүген без сезгә моңа кадәр булмаган концерт программасы тәкъдим итәбез дип, әлбәттә радиода инде әйтеп бардык. Сез безне нәрсә күрсәтерләр икән инде бу мискеннәр дип тора күрмәгез. Без бүген сезгә башка республикаларда дан казанган яхшы артистларны чакырдык. Уен, көлке, җыр, музыка һәм әлбәттә бүләкләр дә булачак. Шулай итеп, хөрмәтле дуслар, без үзебезнең бәйрәмебезне башладык һәм башлыйбыз. Рәхәтләнеп ашап эчеп алыгыз, монда килеп безне карагыз һәм инде телевизор караучыларга да сәлам юллыйк. Чөнки алар безне бүген бик көтеп торалар. Хөрмәтле Саба дулкыннары телевидениесен караучылар, сезгә кайнар сәламнар һәм иләрегездә исән-имин генә безне карагыз һәм рәхәтләнеп ял итегез. Минемчә, Әлфия апа, барыбер монда килсәләр яхшырак булыр. Телевизордан карау бит ул. Менә үз күзләре белән менә шуннан килеп, артистларны карау ул бөтенләй икенче нәрсә. Эй, гомер буе радиода сөйләп утырдым, урамга чыксам, бөтен кеше дә таный, борчылмасын. Кайгырма, менә безне монда күрәләр бит. Хөрмәтле дуслар, шулай итеп, без үзебезнең бәйрәм тантанасына бик күп артистлар чакыруыбыз хакында белдегез. Һәм инде безнең коллектив бу көннәрдә шушындый уйлар, фикерләр белән яшәде. Сезгә шушындый матур итеп бәйрәм оештыру турында хыялландык. Һәм бу безнең тормышка ашты да дип уйлыйм мин. Һәм хөрмәтле дусларыбыз, кадерле тамашачылар, без һәр вакыт район хакимиятенә, Татмедиа акционерлык җәмгыятенә буйсынып эшлибез. Алар белән бергә хезмәттәшлек итәбез. Һәм бер кайчан да Саба дулкыннары телевидениесе журналистлары беркем тарафыннан да әле бер кайчан да тәнкыйть сүзе ишетмәде. Безнең инде күп кенә санлы грамоталарыбыз, бүләкләребез, хәтта Россия күләмендә җиңүләребез дә бар. Без үзебезнең моңа кадәр бергә эшләгән Рәис Нургалиевич Миннәхановка үзебезнең бик зур рәхмәтләребезне әйтәбез. Һәм шулай ук моңа кадәр бергә эшләп, безнең кураторыбыз булган Тахир Габдрахман улы Шәрәфиевка да шушы 18 ел буе безне үз канаты астында тотканы өчен зур рәхмәтләребезне җиткерәбез.
Һәм инде безнең алга табада яшь кадрлар хәзер хакимияткә килделәр. Алар белән дә без бик тә дуслыкта, туганлыкта эшлибез. Менә бүген безнең яныбызга Саба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Рәшит улы Кәримов килде. Рәхим итегез. Хәерле кич, райондашлар, килгән кунаклар. Менә җәй уртасында шушындай матур көнне безнең Әлфия Галимҗановна һәм шушы сезнең каршыдагы хезмәткәрләр коллектив безне барыбызны да шушындай матур бәйрәмгә чакырдылар. 18 яшь дөрестән дә телерадиокомпаниябызга, безнең яраткан телерадиокомпаниябызның бүген 18 яшь, русча әйткәндә совершеннолетие. Бу яшьтә инде кеше тормыш белән чагыштырсак, кешенең ул иң матур, иң гүзәл, иң чәчәк аткан чагы. Шул ук вакытта күпмедер кеше тәҗрибәдә туплаган була. Безнең телерадиокомпаниябыз нәкъ менә шушы рәвештә бүгенге көнгә килеп җитте. Белгәнегезчә, телерадиокомпаниябызның тора радиодан, телевидение өлешеннән, радио өлеше безнең күптән түгел тәүлеккә 24 сәгать, атнага 7 көн эшли башлады. Дулкын радиосы, Дулкын исеме астында. Инде алдагы планнар безнең радионы географиясын киңәйтү, якын тирә районнар гына түгел, ераграк төбәкләрдә дә безне ишеттирү. Бу эш көзгә бәлки эшләнер дә, мондай темплар белән барсак. Телевидение безне һәр вакыт туры эфирлары белән, зур-зур район чараларын туры эфирдан бирү белән мавыктыра. Шулай ук үзенең һәр вакыт актуаль яңалыкларын безгә тапшыралар. Инде бөтен җирдә дә, бөтен оешмада да эш җитәкчедән тора. Безнең телерадио компанияда тәҗрибәле җитәкче, инде күптән эшләп килә Әлфия Галимҗановна Мубаракова. Әгәр бүген көндә менә мондый матур бәйрәмнәр бәлки булмас та булган иде. Шуңа күрә мин шәхсән үз исемнән, район башлыгы Рәис Нургалиевич Минниханов исеменнән сезне чын күңелдән совершеннолетний 18 яшьлек булуыгыз белән тәбрик итәм. Сезнең иҗат чишмәгез саекмасын, һәр вакыт безне туры эфирда да, булай да төрле эфирларда, төрле тапшыруларда безне сөендерегез. Инде ул без күргәне айсбергның өске өлеше генә, аның эше бик күп. Идән җыештыручыдан җитәкчегә хәтлек звукорежиссерлар, дикторлар, бөтенесе бик зур эшләр башкарган хәтлек. Шуңа күрә эшегездә зур уңышлар барыгызга да. Коллектив хәзер көннән-көн яшәрә, яңа кадрларда әйтелгәнчә барлыкка килә. Коллективта да, бүтән җирләрдә рәхәтләнеп эшләргә. Бөтенесе сезнең кулда. Тагын бер кат халык исеменнән, район җитәкчелеге исеменнән бәйрәмегез белән һәм менә район башлыгының рәхмәт сүзе үзегез укырсыз. Диварыгызда тагын бер урын алып торыр, урын калган булса, бәйрәм белән барыгызны. Рәхмәт бик зур. Марат Рәшитович, бик зур рәхмәт сезгә. Менә тотып торыгыз әле. Хөрмәтле дуслар, әлбәттә, безнең Саба Дулкыннары телерадио компаниясе 2 бүлектән тора. Ул телевидение һәм радио бүлеге. Сез 18 ел буе Саба Дулкыннары радиосын тыңлап килдегез. Һәм менә республикада, шулай ук Рәис Нургалиевичнең зур тырышлыгы белән безнең районыбызда республикага сөйли торган Дулкын радиосы ачылып килә. Сез инде беләсез, безнең сөйләүләрдән безгә инде яңа аппаратуралар кайтты. Бик тиздән безнең тавыш көчәйткечне Шәмәрдәндәге телевышкага куячаклар. Біз әле Саба телевышкасыннан гына сөйләгән идек Казан артындагы районнарга. Һәм безнең Әлмәт якларына да чыгып китәр дигән уебыз бар. Ходай кушса, ул шулай булыр да. Без Дулкын радиосын ачуыбызга бик сөендек, бик шатландык. 24 сәгать хәзер сөйлибез инде дидек. Әле уңына сәгать сөйләү безгә бик әз иде. Безнең офисыбызда бер диван бар. Ул диванда ятып та кунып эшләдек инде без. Менә безнең бу җегетләр бөтен аппаратураларны рәтләделәр. Бик зур тырышлык куйдылар. Мин инде коллективтагы һәрбер кызга, һәрбер егеткә бик зур рәхмәтле. Һәм көннәрдән бер көнне Дулкын радиосында сөйли башлагач, безнең башка уй килде. Нигә без үзебезнең Дулкын радиосына гимн яздырмыйк әле? Әйдәгез без гимн языйк. Кемгә яздырабыз? Әлбәттә, композитор Гөлсинә Сабирова моңар бик тәген кулай кеше булып чыкты. Без Гөлсинәгә төбәккә бардык. Телевидениедә инде аның сюжетын күрсәттек. Гөлсинә Сабирова республиканың бик күп җырчыларына җырлар язып бүләк иткән кеше, сез аны беләсез. Һәм ул безгә гимн язды. Гимнны кем җырлый?
Аны бит әле матур итеп җырлый да белергә кирәк. Әлбәттә безгә Казан егетләре төркеме. Аларның продюсерлары Рафаэль Мәҗитов бик зур ярдәмгә килде. Шулай итеп, безнең бүген Дулкын радиосының гимны презентация. Хәзер сезнең каршыгызга Казан каласыннан килгән Казан егетләре төркемен чакырабыз. Дулкын радиосы гимны. Рәхим итегез, егетләр. Hayırlı kış sabah. Исәннәр мисез? Yaratkan sabahız. Киттегез. Ayaklar. Arkadan. Balalar bir yerge. Dağlı sabah tüvegin dik yaratamın seni Sanımı karşı alasın Baytkan şağında mine Ey sabam bayılan sabam Aşkına sina daba Küneleme tanışlığını Benim varım seni de Ey sabam, bayılan sabam Aşkına sina daba Küneleme tanışlığını Benim varım seni de daba Beyler mübarek olsun. Aylar tügeli günüle büzüp Alı karışta sin sabam Sinde tuğup göğsüme min Şiksiz gururlanam Ey sabam, bayılan sabam Aşkına sin adaba Küneleme tanışlığını Min varı seni de Ey sabam, bayılan sabam Aşkına sina baba Küneleme tanışlığını Min varı seni de Şaula büsse urmanların irkini basu kırların Jingü artı jingü yallı ungan yigit kızları Ey sabam, dağlı sabam Her bir yaktan da bulan dilin kürkü Yigitleri Es sabamızı da tuğan Ey sabam, bayılan sabam Aşkına sina taba Günelime tanışlığını Min varı seni de taba Günelime tanışlığını Min varı seni de Казан егетләре, көчле алкышлар. Beyramlar mübarek olsun. Hayırlı kişiler, muhterem tomoshachilar hamda indi qaytgan qonaqlar. Kelasi ishimiz әлеге җырны biz бүген беренче тапкыр җырлыйбыз. Бу җырның авторы шулай ук монда дип әйтәсе килә. Безнең белән. Әйе, Дулкын радиосына багышланган гимн. Беренче тапкыр башкаруыбыз Дулкын радиосы.
ырғыштыра Дулқын шырмыңдар тарата Дулқын үміт уята Дулқын сіздің білән бірге Дулқынлана юата Дулқын шырмыңдар тарата Дулқын үміт уята Дулқын сіздің білән бірге Дулқынлана юата Шырлардан шырларға өте Дана ил жерлерге тарала Ұфықлардан шыққан құяш кебе Яртылыққа юллар ала Дулқын жырмыңдар тарата Дулқын үміт уята Дулқын сіздің білән бірге Дулқынлана юата Бірлі яққа мың таралған сайын Халқымызға құяш йылмая Сүйіндіріп қонқарды шәр жанын Эфирда дулқын ғана Дулқын жырмыңдар тарата Дулқын үміт уята Дулқын сіздің білән бірге Дулқынлана юата Дулқын сіздің білән бірге Дулқынлана юата Мәңгі яша Дулқын радиосы! Қазан егітлері түркіме, сіздің алқышлар. Зор рахмет! Тағын бір қат алқышлық әлі егітлеріне. Әлі шығабыз. Достар, сізге Дулқын радиосының яңа гимні ұшадымы? Ишетмейбіз. Тағын бір қат алқышлар күтеміз сізден. Ничек ұшады? Тағын да қатырақ. Міне шулай. Молодцы! Достар, енді гимнны тыңладық, сізге ұшады. Қазір айтағыз, әлігі сәхнеге біз оның авторы Гүлсине апа Сабированы шақырайық әлі. Сіздің алқышлар. Hürmetli dostlar, gimnni yazgan kişi mine şuşu. Tatar estradasında 600'den artık popüler jir avtori. Bizning rayondaşımız Gülsine Sabirova yaratıp kabul etip alığız. Eyda güzeli, ağaç kul şabıyım. Bek zor rahmet. Hürmetli yaktaşlar, dostlar, tuğanlar, avuldaşlar. Bu jir Tübek avulunda yazıldı. 21 майда Әлфия меңа хабар етті, гимн керек Дулқын радиосына деп. 23-інде yazып бітірдім, һәм ул оператор білә келіп мені төшірді. 25-інде Литайдан күрсәттілер. Шул қадар матур, яхшы, үзебезнең күркәм районыбыз булганга, шушындай күркәм халкы булганга бик тиз язылды ул. Ошаткансыздыр бит? Бик зур рәхмәт. Рәхмәт. Әллә тудыңмы син Саба җирендә? Бай синең күңелең, бай күзеңдә, күзләреңдә һәр чак өмет шатлыгы, сүнмәс йолдыз җаның аклыгы. Байлар сабасында, дуслар арасында, сагышларым тарала. Сине дә, мине дә, урман шауы көтә, җанга рәхәт сабада. Байлар сабасында, дуслар арасында, сагышларым тарала. Сине дә, мине дә, урман шауы көтә, җанга рәхәт
сабада. Әллә тудыңмы син саба җирендә, сафлык белән тулы гөлләр илендә, сандугачлы бәллүр назлы ояда, синнән дә бәхетле юк дөньяда. Байлар сабасында, дуслар арасында, сагышларым тарала. Сине дә мине дә урман шауы көтә, җанга рәхәт сабада. Байлар сабасында, дуслар арасында, сагышларым тарала. Мине дә урман шауы көтә, җанга рәхәт сабада. Әллә тудыңмы син саба җирендә, бер битеңдә кояш, ай берсендә, мәңге сакла сөю йөрәгеңдә, шатлык нуры булыр күзләрендә. Байлар сабасында, дуслар арасында, сагышларым тарала. Сине дә мине дә урман шауы көтә, җанга рәхәт сабада. Байлар сабасында, дуслар арасында, сагышларым тарала. Сине дә мине дә урман шауы көтә, җанга рәхәт сабада. Җанга рәхәт сабада. Гөлсинә апа Сабирова, сезнең алкышлар. Бик зур рәхмәт, Бик зур рәхмәт, Гөлсинә апа. Бик зур рәхмәт. Һәрвакыт шундый матур, шибәр булып калыгыз. Дуслар, Дулкын радиосының якын дуслары бик күп. Без һәрвакыт алар белән аралашабыз, элемтәдә торабыз. Алар безгә һәрвакыт кунакка киләләр, телефон аша аралашабыз. Гомумән, әгәр дә инде сез монда бүген килгәнсез икән, димәк, сез дә безнең якын дуслар. Хәзер әлеге сәхнәгә үзебезнең тагын бер дустыбыз Илдус абый Галиевны чакрасы килә. Илдус абый, сәхнәгә рәхим итегез. Безнең радионың якын дусты, безнең алыштыргысыз Илдус абыебыз, сезнең алкышлар, дуслар. Хәерле кич, сабааллар, якташларым һәм телерадио компания хезмәткәрләре. Чыннан да бүген бәйрәм, 18 ел, 18 елда кеше өлгереп җитә, үзеп алып ашарлык алма булып җитә, бик зур җаваплылык та өстәлә торган шәхси чын гражданин була. Нәкъ менә безнең телерадио компанияның да бүген чынлап торып 18 яшы. Мин аларга киләчәктә дә гел шулай 18 яшьтә калырга, җитлеккән булырга, тырыш булырга, яшь булып калырга теләп калам. Рәхмәт, Илдус абый. Телерадио компания безнең Сабага гына түгел, күрше тирә 9лап районга аның тавышлары барып ирештә Дулкын аркылы. Моны бик күп районның тыңлаучылары карый. Һәм шушы тыңлаучылар арасында бик күп безнең хәрби диңгез флотында хезмәт иткән ветеран морякларыбыз. Су астында, су өстендә, коры җирдә, морской пехотада хезмәт иткәннәр. Һәм шушы матур хезмәт иткән җегетләрнең ветераннар берләшмәсе бар. Шушы берләшмәнең эшчәнлеге һәр вакытта безнең телерадио компанияның хезмәткәрләре белән берлектә, укучылар белән, мәктәпләр белән, кадетлар белән һәм яшьләр белән бергә алып барыла. Алар безгә һәр вакыт ярдәм итәләр шушы эштә. Һәм безнең идеяны тормышка ашыруда да бик нык булышалар. Хәрби патриотик тәрбия һәм хәрби диңгез флотына мәхәббәт уяту. Бу инде 18 ел буе алар белән бергә хезмәттә итешәбез. Сезгә Республика, Татарстан Республикасының хәрби диңгез флоты ветераннары оешмасы исеменнән уңышлар теләп, безнең мактау грамотабыз бар. Грамотабыз. Әлфия ханым, рәхим итегез.
İştəligini oqub durmayım, әйтіп бітіре яздым. Жетекшіміз Татарстан Республикасы Хәрби Диңгез флоты ветераннар ұйышмасы жетекшісі Шәукәт Канафиевич біздің районымыздың кішісі. Естіп білесіз. Рахим етіңіз. Ринат. Жәмәғәт, шушы бәйрәмне біз радиодан айта башлағаш, бик күп кешеләр шалтыраталар. Сезгә килик әле, менә грамота бирик әле, без сезнең белән шул кадәр хезмәттәшлек итәбез диләр. Мин әйтәм, без артистлар бик күп чакырдык, аларны җырлатасыбыз килә. Берегез дә менмәгез сәхнәгә дим. Ә менә бу ике егеткә отказ бирә алмадым. Рәхмәт, рәхмәт. Үзегезгә рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Барыгызга да уңышлар, артистларга бигрәк тә. Боевое настроение һәм духовный ризык сезгә, җәмәгать. Бәйрәм белән барыгызны да. Бик зур рәхмәт, Илдус абый. Тагын бер кат сезнең алкышлар, дуслар. Ә безнең бәйрәм программабыз алга таба дәвам итә. Татар эстрадасында кызлар күңелен яулап алучы егетләр. Ашыкма. Артистларны ничә итеп сәхнәдән озаткан беләсеңме? Белмисең дә әле. Хәзер син сөйләрсең әле, Мәксүд. Менә булай итеп матур итеп кулны күтәрәләр дә Гөлназ Вахитова диләр. Алкышлар. Алкышлап атабыз бе, шулай итеп әкрен генә тәпи-тәпи чыгып китәсең. Бик зур рәхмәт сиңа. Менә артистлар дигәндә чыннан да артистлар бик күп алар. Аларны саный башласаң, кич тә җитми, төн дә җитми. Менә хәзер чыгасы артистны оныттым. Олма дип тә җырлый ул, кызармады дип тә җырлый. Әле бик чистоплотный икән ул, скәтерне бишкә бүкләргә ярата. Җитмәсә кызларга чыкмый кияүгә ди. Менә кем булыр микән ул? Нишләвең бу Мәксүд, ничек инде син җырчының исемен оныттың? Менә оныттым да китте инде. Менә шунда чыкканчы. Бәлки Хөрмәтле дуслар, бәлки сез беләсездер нәкъ менә шушы сүзләрдән. Җырчының кем икәнен хәзер сәхнәгә чыгачак. Кычкырып. Дөрес, Фәрит Низамиев! Фәрит Низамиев, рәхим итегез. Алкышлар дуслар. Хәерле кичләр, исәнмесез? Саба! Үзегезгә үзегез алкышлап барыгыз әле. Бик шатбыз шушы матур бәйрәмдә сезнең каршыгызда чыгыш ясый алуыбызга. Һәм әлбәттә бик күп яшьләрне күрәм. Иң беренче җырыбыз инде яшьләр арткан җырыбызны бүләк итик әле. Җаным дип аталачак ул. Кемнәр белән сүзләрен кушылып җырлыйбыз бергәләп? Күзләреңә карыйм да мәхәббәтең аңлыйм, кабатлашы сөю сүзен тагын. Күзләреңә карыйм да мәхәббәтең аңлыйм, яратамын сине генә эзләп җаным. Кабатлашы сөю сүзен тагын җаным. Күреп сине җәйнең алсу бер таңында, Yakta yıldız kabandım benim canımda, Yaşanışlı terek bulup ömür yolunda, Sen olursan mı benim bilen varırga, Görüp seni şeyden aslı bir tağınıda, Yakta yıldız kabandım benim canımda, Yaşanışlı terek bulup ömür yolunda, Sen olursan mı benim bilen varırga. Gözlerine karayım da məxəbətin anlayım, Qabaqlaşı suyu süzdün dağın. Gözlerine karayım da məxəbətin anlayım, Yaratamın sinegin. Gözlerine karayım da məxəbətin anlayım, Qabaqlaşı suyu süzdün dağın. Gözlerine karayım da məxəbətin anlayım, Yaratamın sinegin. Üzlüb canım. Qabaqlaşı suyu sözünü dağın canım, nazım yazım. Min gittiğini küpme ömürü küpme izledim, Seni görüp duya almayı hazır gözlerim, Yaktı kıyaş günləşir deyi senin izlerin, Sen ağına suyam diyen nazlı sözlerim. Min gittiğini küpme ömürü küpme izledim, Seni görüp duya almayı hazır gözlerim, Yaktı kıyaş günləşir deyi senin izlerin, Sen ağına suyam diyen nazlı sözlerim.
Oynar sizlerimle bir kadar koşulup zırlıyız. Hey, hey. Sen benim yazmışım, sen benim tabışım. Koydasın koyda deyip özledim kütkenim. Yaratam sözlerin, bəxtli gözlerin. Minler arasından barıp seni izledim. Sen benim yazmışım, sen benim tabışım. Koydasın koyda deyip özledim kütkenim. Yaratam sözlerin, bəxtli gözlerin. Minler arasından Gözlerine qarayım da məhəbbətin anlayımın Qabatlaşı suyu süzün tağın Gözlerine qarayım da məhəbbətin anlayımın Yaratamın sinegine üzülüb canım Ferit Nizamiyev, güçlü alkışlar. Бигіз рахмат. Енді шыраттағы жырымыз бұл жырға шығып рахаттанып 5-8-де болар. Бұл жырны жырламыша мүмкін түгіл. Bir көrdімді, sizге ғашық болдым. Миңа ғана насip yardır deyip Soba raqatlanib gece urtağa шығып kızlar, abaylar, abiler, yigitler varımızda. Hey! 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 Hop! Ay rahmat. Mine bizdekiler. Hey! Haydi urtağına kilemiz varımızda. Hop! Buna benim kızlar. Hey! Siz gırıplayızken jilik eylerini Şeş tızgıta deyip bilmedik Koyağına varsak ni görürsek de Kışı güldürüp de yürümedik Balanlarına kapakan idim Parlar yok gitkeşi baldır dik Bir gördüm de sina aşık buldum Miğağına nasip yaradır dik Balanlarına kapakan idim Parlar yok gitkeşi baldır dik Bir gördüm de sina aşık buldum Miğağına nasip yaradır dik Oturdum la büyük bir yar şitine Sonun ağışlarını görmege Yazganlarına bulsa iyileşirmiz Şeşkelerini şeşike urmege Balanlarına kandakan idim Parlar yok gitkeşi baldır dik Bir gördüm de sina aşık buldum Miğağına nasip yaradır dik Balanlarına kandakan idim Parlar yok gitkeşi baldır dik Bir gördüm de sina aşık buldum Miğağına nasip yardır deyip Hey hop alkışla balonuzlar özünüzge Hey hop kızlar balası rahmet Hey hop Bunda bir tirajır var Karalıkla kile kara bulut Ayaklarda yağar kar bulup Işanma deysen de mine ışanam Ömür yitirlerge para bulup Balanlarına kapakan idim Karlar yok gitkeşi baldır deyip Bir gördüm de sina aşık buldum Miğağına nasip yaradır deyip Balanlarına kapakan idim Karlar yok gitkeşi baldır deyip Bir gördüm aşık buldum Miğağına nasip yaradır deyip Hayda bir kalem şırlap farikali sizlerin bilesiniz mi? Hayda rahatlanın. Hazır siz çıkıyorsunuz. Balanlarına karlar yok. Bir gördüm de Miğa Balanlarına kapakan idim Karlar yok gitkeşi baldır deyip Bir gördüm de sina aşık buldum Miğağına nasip yaradır deyip Bir gördüm de sina aşık buldum Miğağına nasip yaradır deyip Miğağına nasip yaradır deyip Ay rahmet. Mine izra yılına başladılar, yılmaya başladılar. Allah'a şükür. Beyram şekilde tuyula başladı. Biz rahmet. Aydağız tağın birer kilgen mında xatlı sabağa indi tağın birer jırlasak. Bilesmi iken bu jırını?
Gafular it, yarsı yüreğimine gafular it. Elde suygenimine sürülmegen ışını yarattılar. İd gafular, id gafular. Bilesiz mi? Haydi alaysa birgilep jırlayız. Dikkatiniz kullar eskere kuterik barımız arayın mı? Şu mina selamlar jiberabız. Şirkiler olsa kuasız. Birgilep haydi ya kullar eskere barımıza. Gafuları yarsı yüreğimine gafuları elde suygenimine sürülmegen ışını yarattılar. İd gafular, id gafular. Gafuları Gafuları sürülmegen ışını yarattılar. İd gafular, id gafular. Gafuları yarsı yüreğimine gafular it. Elde suygenimine sürülmegen ışını yarattılar. İd gafular, id gafular. Kullar görünmü dostlar, siz işitin misiniz? Hey, hey, birgelep. Sonuçta bu deyip gelgen bulama sobul deyip kullarımla suzanıp sözümle Niga aldıyım iken bulmayla bitti unutalmayım irken Sonuçta bu deyip gelgen bulama sobul deyip kullarımla suzanıp sözümle Niga aldıyım iken bulmayla bitti unutalmayım irken Gafuları yarsı yüreğimine gafuları elde suygenimine sürülmegen ışını yarattılar. İd gafular, id gafular. Gafuları yarsı yüreğimine gafuları elde suygenimine sürülmegen ışını yarattılar. İd gafular, id gafular. Kullar günleri gel arınmıyız bitti barımızda. Gafular sözleri biraz jaylı. Hey. Para. Gafuları tüze bilmevimine sinegine sinizlevimine düşlerine gelip kire dünyalarına bu tap yürgenimne gafuları suya bilgenimine sın bolsa da qabat kilgenimine ümitlerini bir de üzmigine min ağına bolsun digenimne gafuları yarsı yüreğimine gafuları elde suygenimine sürülmegen ışını yarattılar. İd gafular, id gafular. Gafuları yarsı yüreğimine gafuları elde suygenimine sürülmegen ışını yarattılar. İd gafular, id gafular. Gafuları yarsı yüreğimine gafuları elde suygenimine sürülmegen ışını yarattılar. İd gafular, id gafular. Bigzur Ahmet, barınızga da. Ferit Nizamiyev'nin motor jırlarına tağı bir mertebe kul şabık. Rahmet Bigzur ittirip. Hem özümüzni qıtlarga kelgen tag'in bir qonağımızны chaqirayıq әле. Sport yaratuvchi rayon bo'larak bizni bugun qıtlarga Sabah rayoni yoshlar ishlari ham sport bo'ligi yetakchisi Irik G'aripov da keldi. Hem biz Irik Ramazanoğlu'na 50 minutda so'z beramiz. Rahim etiniz. Rahmat Bigzor, xayrli kech, hurmatli sabahlar. Bugun sabahimizda chindan da zo'r bayram. Sabah To'lqinlari teleradio kompaniyasına 18 yaş. Endi 18 yaş kishi turmushida da bek motor vaqt deb aytishga kerak. Teleradio kompaniyada mana shulay 18 yashin zo'rlab o'tkazgan bo'lgan. Endi biz teleradio kompaniyaning ishchanligine kelsak, anda doimiy ravishda motor ishtalikli programmalar ko'rsatiladi. Endi mana
физкультура, яшьләр сәясәте өлкәсенә килсәк, шулай ук алар безнең эшчәнлекне даими һәм эчтәлекле итеп халыкка яктырталар. Инде мин әйтерем, шушы безнең эшләгән эшкә икенче тормыш бирәләр дип тә, алай дип әйтсәк тә ялгыш булмас. Чыннан да, менә без ел дәвамында бик күп чаралар үткәрәбез, ярышлар үткәрәбез. Инде зәңгәр экраннар алдыннан шушы ярышларны күзәтүе үзе бер рәхәт. Чыннан да бик качественный продукт бирәләр алар безнең карт зәңгәр экраннар артында утыручыларга. Инде шушы эшчәнлектә шушы саба Дулкыннары телерадио компаниясе Әлфия Галимҗанова һәм аның артында тора торган коллективның хезмәте бик зур дип әйтәсе килә. Инде аларга алга табада иҗади уңышлар, яңадан яңа проектлар, безгә шулай физкультура, спортны, сәламәт яшәү рәвешен пропагандалауда алга табада бергә хезмәт күрсәтергә язсын. Чын күңелдән бәйрәмегез белән сезне. Инде мин шулай ук буш килмәдем. Әлфия Галимҗанова сезне һәм сезнең коллективны яшьләр эшләре һәм спорт бүлегенең рәхмәт хаты белән бүләкләп китергә рөхсәт итегез. Бәйрәмегез белән бик зур рәхмәт сезгә. Hörmətli dostlar, rayonumuzda яшьләр эшләре һәм спорт ничек кызу темплар белән барса, без аларның барсын да яктыртабыз. Рәхмәт сезгә безнең бәйрәмебез белән котларга килгәнегез өчен. Үзегезгә дә зур уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт. Кадерле дуслар, радио һәм телевидение ул бик четерекле әйбер. Анда күп кеше үтеп керә алмый дигән ялгыш фикер бар. Әмма менә Саба Дулкыннары радиосында микрофон һәркемгә ачык. Ул кайдан килүенә карамастан, кем булуына карамастан, бездә радиога килеп җырлыйлар һәм сөйлиләр. Менә минем янымда торган бу абзыкай, килегез, Яршаллы шәһәреннән кайтты. Ул бик ялчан кеше. Ул безнең районыбызда туып үскән, Чаллы шәһәрендә интернет аша Саба Дулкыннары радиосын тыңлап яши. Көннәрдән бер көнне ул миңа әле чын күңелдән тапшыруына да килде. Яхья абый Фәсхиев. Яхья абый бик матур итеп җырлар яза, әмма ләкин аның менә шушындый аудиторияда җырлыйсы килә. Кем мондый аудиторияны әле җырчыларга биргән ди? Менә Саба Дулкыннары телерадио компаниясе мондый җырчыларны да үз итә. Яхья абый, башлыйбыз. Хәерле кич, якташлар. Барыгызга да исәнлекләр, саулыклар теләп, бәйрәмнәрегез котлы булсын. Шат күңел белән яшәргәсен сезгә. Исән сау булыгыз һәр вакытта. Балаларын кайгысын күргә язмасын. Миңа рөхсәт итте Әлфия Галимҗановна ханым, бик зур рәхмәт аның миңа монда чыгарганы өчен. Сезгә мин үземнең язган җырымны җырлыйм. Байлар сабасына кайт әле. Nazlap qına leysen yolğanda İkəv irgən idik sabada Qar sular gürləb aqqanda Umırzaya şəşşəkə atqanda Bayla sabasına qaytəli Xoman yaratan dibeytəli Var suları gürləb aqqanda Umarzaya şəşşəkə atqanda Baylar sabasına qaytəli Xamar yaratan dibeytəli
Nice tapır yazılar kildiler, Sullar yarığa girişiktiler. Kurreşerge çıkmay jaylarda, Yalğız yürek yana sabada. Qar sular girile bakkanda, Umurda yaşaşak atqanda. Baylar sabasına koytalı, Xuamar yaratan dibeytalı. Qar sular girile bakkanda, Umurda yaşaşak atqanda. Baylar sabasına koytalı, Xuamar yaratan dibeytalı. Yazlar cissemim min sağışmin, Jırlarımı sina bağışlayın. Şov şeşekli yemli maylarda, Sen yerisin elle koylarda. Qar sular girile bakkanda, Umurda şeşek atqanda. Baylar sabasına koytalı, Xuamar yaratan dibeytalı. Qar sular girile bakkanda, Umurda şeşek atqanda. Baylar sabasına koytalı, Xuamar yaratan dibeytalı. Qoyşan qoytasın aytalı, Baylar sabasına koytalı, Baylar sabasına koytalı. Yahya Fashiyev. Aferin. Bek zo'r rahmat. Kadir dağılıyım. Daha bir jırjırlıyım sizge. Gali Ahmet Şahi sözlerine yazılgan Şımırtlar qoraldı indi. Şımırtlar çeşek atqanda, Hoş isi taralğanda. Kuşlaştı qaytırmana dedin, Şımırtlar qaralğanda. Şımırtlar qaraldı indi, Sinegene görünmeysin. Üreleme telgaşlarına, Sinegene örelemeysin. Üreleme telgaşlarına, Sinegene örelemeysin. Şımırtlar şeşek atqanda, Havaları salqın idi. Bulsan da minenen yırakta, Aralar yakın idi. Şımırtlar qaraldı indi, Sinegene görünmeysin. Üreleme telgaşlarına, Sinegene örelemeysin. Üreleme telgaşlarına, Sinegene örelemeysin. Şımırtlar şeşek atqanda, Bəxtli şaqlar bulğan.
Kıyılgan şamar şokaları ol senin hatıları bolgan Şımırtıları qaralıdı indi seni gene görünmeysin Üreleme telik aşılarına seni gene örelemeysin Üreleme telik aşılarına seni gene örelemeysin Бек зор рахмат Яхия бек. Алкышлыйк әле. Безнең өлкән буын баянчы үзе җырчы, бик матур уйный, җырлый. Менә өлкәннәргә алмашка яшьләр дә килә бит. Менә шундый яшьләрнең берсе үзе оста баянчы. Баянчы булып танылган кеше ул үзе. Әмма ләкин хәзер баянны бераз гына читкә куеп, үзе җырларга булган. Һәм менә ничегрәк җырлый микән? Әйдәгез үзегез билгеләп карагыз әле. Сәхнәбез түрендә Нияз Сафиуллин. Алкышлап каршы алыйк. Hayırlı iş, hürmetli dostlar. Nişik halleriniz? Normal mi? Haydi silkelip duralım. Işıksız atın. Kuş yaptırsanız ayar yazırık. Gün bulamaz, yolga çıkıp gidemiz. Nişemin şakramlar ütüp, qabat qaytıb giremiz. Qabat qaytıb giremiz. Yolda türlü haller bular, yağmurda, buranıda. Xuday zinhar isen yürüt, ben senin kıldağına. Yolda türlü haller bular, yağmurda, buranıda. Xuday zinhar isen yürüt, ben senin kıldağına. Bunda da şarap dinlemeli. Aldı ortını qarab yerik, sapılırğa tırışık. Bələk aza urab ötsün, 21'de uzışıp, 21'de uzışıp. Yolda türlü haller bular, yağmurda, buranıda. Xuday zinhar isen yürüt, ben senin kıldağına. Yolda türlü haller bular, yağmurda, buranıda. Xuday zinhar isen yürüt, ben senin kıldağına. Kamşat'ın işi halleriniz. İsen son mu? Rul ortuna her vakitte ayak baştan utarık. Kişi ömrü kıska biton, zul kaygılar tutarmık. Zul kaygılar tutarmık. Yolda türlü haller bular, yağmurda, buranıda. Xuday zinhar isen yürüt, ben senin kıldağına. Yolda türlü haller bular, yağmurda, buranıda. Xuday zinhar isen yürüt, ben senin kıldağına. Xuday zinhar isen yürüt, ben senin kıldağına. Ben senin kıldağına. Niyaz Safiulin. Yollarda isen sağ yürüyünüz, aşırtmağız. Bürük. Sağ olunuz. Rahmet. Niyaz Safiulin. Köşlü alkışlar. To'xta. Xayrli kech, hurmatli Sabah xalqi. Shundan da şuşu matur bayramga chaqirganlar uchun Sabah Dolqin radiosuning shunday matur bayramına chaqirganlar uchun bek zo'r rahmat aytasi kela. Rahmat sizga matur ettirib jiyilganingiz uchun, bizni podдержать etib turganingiz uchun. Bunda ovuldan kelgan xalq bormi? Bormi? Bunda почти bütün ovuldan kelganlar endi, shulay bet. Aydagiz hali bir ovul turida bir matur jilni bilan aytib ketaymi hali. Jayga ovul deb ataladi. Ketdik.
Әтәші матур қышқыла. Әйдәгіз, бейіміз. Белен тоңға туға қайнаша башылық ауыл халықның іші башлана құққан түсі зұлы дауыл Итті белен тоңға туға қайнаша башылық ауыл халықның іші башлана құққан түсі зұлы дауыл Ауыл тұрмышы көңілі табиғатты бекелі айтып ялы деп кеділі Таба бірәққат жамтады Ауыл тұрмышы көңілі табиғатты бекелі айтып ялы деп кеділі Таба бірәққат жамтады Таба молодец Күндіз бәктелер көтігі Пазар жанып кете Мәшкіліп ішілер кірлетіп Уақытта бек тезігі Күндіз бәктелер көтігі Пазар жанып кете Мәшкіліп ішілер кірлетіп Уақытта бек тезігі Ауыл тұрмышы көңілі Табиғатты бек емілі Айтып ялы деп кедірі Таба бірәққат жантады Ауыл тұрмышы көңілі Табиғатты бек емілі Айтып ялы деп кедірі Таба бірәққат жантады Пешен шамып, уттын кисіп, көңілер бұлшап кете Тәнлерге шифа беруші, мұншасына не жете Пешен шамып, уттын кисіп, көңілер бұлшап кете Тәнлерге шифа беруші, мұншасына не жете Ауыл тұрмышы көңілі, табиғатты бекемілі Айтып ялы деп кедірі Таба бірәққат жантады Ауыл тұрмышы көңілі, табиғатты бекемілі Айтып ялы деп кедірі Таба бірәққат жантады Қайтып бір сикат алып келәлі Сиқли мезгіллерінің емен матурлығын көрәлі Сізді ауылға қайтып бір сикат алып келігіз Сиқли мезгіллерінің емен матурлығын көріңіз Ауыл тұрмышы көңілі табиғатты бекемілі Айтып ялы деп кедірі Таба бірәққат жантады Ауыл тұрмышы көңілі табиғатты бекемілі Айтып ялы деп кедірі Таба бірәққат жантады Айтып ялы деп кедірі Таба бірәққат жантады Ауыллара қайтып керегіз Ұнықпағыз ауылларына Күші алқышларыңыз, рахмат ұрат. Рахмат. Нешігірек? Шөп мі? Қыздық мы? Бейедік, жырладық, ойнайбыз мы? Әйдәгіз, жақат кіне меға 6 кіші керек қазір ойнарға. Әйдәгіз, кім қию, кім зирек, үлкенреклер, ашыламағыз балалар, олырақлар шықса, бик әйбет бұла. Әйдәгіз, аты өзім чөп жиып алам 6 кішіні. Менә монда бір опа қарап тұра. Yok, опа деймін мен демейяны. Бір қыз қарап тұра. Мені олса шығам дей. Мені олса шығам дей. Абы шығасың мәлі? Әйдәлі сәхне түріне ұзатыр. Қазір жиябы. Менә бұл güzel зат. Әйдәгіз енді, әйді. Ялынмағыз. Ялық тұрым. Менә икі суғышалар малай сәхнеге мен шығам деп. Әйдәгіз, икігіз бірге парлашып. Әйдәгіз, Әйдәгіз, қызу-қызуына, жақат кіні. Қазір шыққа шейтем. Әйдәгіз. Әйдәгіз өзігіз кіні, ярар. Мына бұл апайың жиыңды соғышуда. Мен шығам дей. Так. Мына бик. Әйдәгіз әлі шығызы. Әйдә, яландырып тұрмағыз енді. Әйдәгіз, жақат тез кіні. Шығамызда матур қызықлы ойын ғана ол. Әйдәгіз, кім тілей? Аха.
Abay шығып бас. Ақ кеп қыл абзый. Сахнаға шығып бас, қорықма. Қарасындар, сұқлансындар әлі сізге. Так, тағын үш күш керек. Тез-тезгіне. Айтағыз әлі. Тұра ол бір қая кетмей бала. Тұра, айтағыз, айды. Қайда бар? Артқы яқларда, апайлар, әйдәгіз, көңілігіне кішкінегіне қысқағына ойын ол. Тез-тезгіне ойнайбыз да, ондан соң концертін дәуам етеміз. Әйдәгіз енді, әйдәгіз. Ярар, қызлар болды, мұнда жігітлер, албызайлар. Yok, жырламайбыз. Әйдәгіз. Чөтті мұнда гіл апайларығына. Так, 2-5 тағын бір гіне кіші қалды. Әйдә, абай, шығалы. Әйдә енді. Ей, болмады. Дальше кеттік. Дальше. Әйдәгіздер, апа. Әйдәгіз. Бек тыйын аққына басып тұрасыз. Әйдәгіз енді. Қарап тұрабыз дей. Бар ма? О, міне болды әйдәгіз. Болды, артығы білен болды бұға енді. Мәқсұд. Бірәу, 2, 3, 4, 5. Апа, ашуланма. Кімдір сізден ұздырып мінген? Рахмат, бек зор. Так, 6 кіші болды біздің, имам. Ең бірінші танышып алыға, тез-тезгіне, жақа-чағатқына есіңізді шық бұла. Абдылбар абай. Фәния. Шалыдан қайтым қонаққа, сабаға бек көңілі, телевизордан қарап отырадыр, жүгіріп түштік мұнда. Есіміңіз нешік бұла? Альфинур ханым бұла. Альфинур ханым. Васима Собадан. Васима ханым. Гүлия Собадан. Гүлия ханым хам. Рәсима ханым Собадан. Әфәрин, таныштық. Ғади, тәртібі ғади, мен сізге қияғазлар ашам. Мұнда yazылған хәріфлер. Тезгін әдім шығам. Yok, апалла нәрсе ойлы көрмәгіз. Yok, андай нәрсе yok. Мен сізге бердім хәріфлер. Қазір міне тез-тезгіне бір-біріңіздің хәріфлерін қарайсыз. Һәм нендей сөз келіп шыға, міне шуңа тізіліп басырға керек. 1, 2, 3. Тезгіне. Тізіліп басығыз долқын болып. Ең бірінші апай долқын. Ай. Мұнда басығыз. Так, ондан соң тамашашыларға көрсәтіп. Тамашашыларға бұрылып көрсәтіңіз әлі хәріфлеріңізді. Хәріфлеріңізді көрсәтіңіз. Ді міне мұнда. Мұнда. Бұ дұрыс болды ма бұ? Обычно сулдан оңға оқидыр ек түгіл ме? Ярар. Ғарапша болды бұ. Ғарапша латин хәріфлері білен. Ярар. Мұнсы біраз ғына разминка ғына болды. Ойынна олға таба давам етеміз сіздің білен біргелешіп. Қазір міне шушы әр бір хәріфке характер ойлайбыз. Башлайбыз міне Гүзел ханым, апай, Д хәріфі Альфинур. Альфинур, дұрыс? Д хәріфіне нендей характер бола ала? Тезгіне. Дос кіші олай ма? Дос кіші, ярар. Есігізде қалдырығыз, дос кіші сізнікі нендей? У хәріфіне оңған, дос оңған, ярар. Л хәріфі лайықлы деп қышқыралар. Келішесіз ме? Ярар, лайықлы болсын. Сізнікі К хәріфіне не? Көңіл. Көркем, көңілі. Йо, көңілі болсын. Келішесіз бет? Көңілі. Олға таба Ү хәріфіне. Мұнсы қатлы оларақ. Шанышлы, ярар. Шанышлы һәм соңғы хәріф Н хәріфі. Намуслы ма? Ярар, намуслы тік, намуслы инде. Қазір қола Д хәріфі ортада. Сіз әзгіне ортқарақ шегінігіз. Д хәріфі ортада қола. Сіз ненде болдыңыз? Дус. Қазір дусларша бізге бейіп көрсәтігіз инде. Нешік бұла ол? Әйдәгіз. Беріңіз меға. Мен шушы киге әйдәгіз. Сіз күшлі алқышларыңызды жәлләмәгіз әлі. Хоп!
Aferin, rahmet. Dostlarça buldu mu? Şın dostlarça. Әйе. Қазір алға таба кеттік. У харфі сіздің нешеге? Оңған. Оңған бүйі көрсәтіңіз. Нешеге болдырасыз ма екен? Алдағы бүйіні. Кеттік. Танго. Оңған келіннен. Әйдәгіз, әйде. İptaşka bir işit var mı? Yarar. Basaq zorduğunuz qaməgiz. Yarar. Бұл andi xəllərdə qorqunuşlu L hərfi. Sizin işi gəli? Layıqlı. Mənə layıqlı itib biyib görsətiniz hazır. Gittik. Alkışlarınızı şəlləməgiz. Layıqlı biyib içindən də, matur. Болды, рахмат, бек зор. Алға таба кеттік. Нейді харф? К харфі. Көңілі. Көңілі бию? Мына көңілі етіп бейіп көрсәтіңіз әлі бізге. Аха. Романтика. All that I have is all that you've given me. Did you never worry that I come to depend on you? Молодцы, малай. Апайның бұлай тіп тәйірі, малай. Рахмат. Болдырасыз, шын көңілі бейдігіз. Сіздікі нешеге әлі? Шанышлы бет сіздің. Мына шанышлы етіп, түплі аяғыз білен басып бейгіз енді қа. Мына нендейні қоя енді? Йоқ, мына нендейні қояла шындыға бейсіз. Цыганочка. Мына шулай айтып. Әйдә гүзәл тамашашылар, алкышлык әле. Афәрин, булдырасыз. Менә бит. Бик зур рәхмәт. Сәхнәне генә калдырыгыз, дихарышын чыгасы җырчыларыбыз бар. Н хәрефе. Намуслы. Менә сезгә иң катлаулысы калды бит. Намуслы итеп биеп күрсәтергә кирәк. Менә бөтен кешегә үрнәк булырдай безнең тамашачыларыбызга. Биебезме? Приземлила ударом тока. Слышал, что больно, но думал, насколько на общем балконе тела паскуда. Куда бы зашиться там, где менее людно. Ой, как ломает. Передавила кровь, ненавидишь, но безумно пытаешься все вернуть. Растоптали, вывернули. Болды, рахмат. Менә без ачыкладык инде. Шынлыкта да кеше характерына туры китерерлек итеп бии аламы? Бии алдылармы? Ишетмим. Бии алмадылар бугай. Yok, мен шуқрақ, мен ишетмим. Во, молодцы! Бик зур рахмат сезгә. Бик зур рахмат уйныбызда катнашкан өчен һәм кичкенә генә бүләкләребез. Бик зур рахмат сезгә. Тиз генә килнәс. Һәм инде менә концертыбызны алга таба дәвам итеп, сәхнәбез түренә райондашыбыз, якын дустыбыз Айдар Тимербаевны чакырыйк әле. Безнең телерадиокомпанияның күптәнге дусты инде ул. Кая гына чакырма, ышгырада килеп җитә, эше дип тә тормый, әйбере дип тә тормый. Менә бүгенге концертка да шулай ук. Бер көн алдан кала шалтыраткан идек. Хәзер килеп җитәм, концертыгыз хәзер булса хәзер үк киләм ди. Шуңа күрә сәхнәбез түрендә популяр җырчы, композитор, танылган җырчы Айдар Тимербаев. Нишләргә дә белмим, үпкәләп тә йөрим. Әле сиңа, әле үземә. Нигә яшьлек язы күрештереп калды икебезне. Бары бер генә
Sen koylarda canım ömür ötken sayın Sağınamın seni dağında Son bulsa da görüp bütünleyge diyet Koytarasım kile yanıma Sen koylarda canım ömür ötken sayın Sağınamın seni dağında Son bulsa da görüp bütünleyge diyet Koytarasım kile yanıma Bir görüştük bari lekin istek kaldı Göz aldımdan gitmey qarashın nega biz nega uylamagan birde Yüreklerinin yarısı bir yanasın Sen koylarda canım ömür ötken sayın Sağınamın seni dağında Son bulsa da görüp bütünleyge diyet Koytarasım kile yanıma Koylarda sen bugün görün әлі көрün Bulur idi belki anlaşıp Unutturulup tügel әлі de bit көңіл Senin yanda yeri adaşıp Sen koylarda canım ömür ötken sayın Sağınamın seni dağında Son bulsa da görüp bütünleyge diyet Koytarasım kile yanıma Sen koylarda canım ömür ötken sayın Sağınamın seni dağında Son bulsa da görüp bütünleyge diyet Koytarasım kile yanıma Son bulsa da görüp bütünleyge diyet Koytarasım kile yanıma Koytarasım kile yanıma Demez yalgışkına Sen üzüme gözler saldın Elin yüler şundan birle Telsiz kaldım, ünsüz kaldım Uyladın mı yüler diye Yüler bulsam bulayım eyle Şulayda sen bit hazır Üzümlükке bütünleygen Uyladın mı yüler diye Yüler bulsam bulayım Şulayda sen bit hazır Üzümlükke bütünleygen İsimdeme yalgışkına İnlerime başını saldın Emin yüler şu mizgilden Aşsız kaldın, başsız kaldın Uyladın mı yüler diye Yüler bulsam bulayım eyle Şulayda sen bit hazır Üzümlükke bütünleygen Uyladın mı yüler diye Yüler bulsam bulayım eyle Şulayda sen bit hazır Üzümlükke bütünleygen
Esindeme yalnız gına kulağıma bir söz saldın. Emin yüler bu yolda telsiz kaldım, ünsüz kaldım. Uyladın mı yüler diye, yüler bulsam bulaymaydan. Şulay da sen bit hazır, özümlükte bütünleygen. Uyladın mı yüler diye, yüler bulsam bulaymaydan. Şulay da sen bit hazır, özümlükte bütünleygen. Uyladın mı yüler diye, yüler bulsam bulaymaydan. Şulay da sen bit hazır, özümlükte bütünleygen. Uyladın mı yüler diye, yüler bulsam bulaymaydan. Şulay da sen bit hazır, özümlükte bütünleygen. Şulay da sen bit hazır, özümlükte bütünleygen. Özümlükte bütünleygen. Aydar Timurbayev. Bek zo'r rahmat do'stlar. Bayram bilan Alfiya opa, bayram bilan Dolqin. Bek zo'r rahmat. Qo'yshangina chaqirsak da sen kelib jetasan. Bek zo'r rahmat. Tatar estradasına büyük ko'p jırlar bo'lak etgan. Jırchilarni jırchi etgan jigit, o'zi bizning yoqdoshimiz, Ikshirmavli yigiti Aydar Timurbayev. Rahmat, ijod o'ng'ishlari tilaymiz sizga. Hurmatli do'stlar, biz albatta endi bugungi zo'r bayramga hazırlangan vaqtda sizni shoq qotirg'ada o'yladik. Chunki biz grandios shou tomosha dedik. Siz ishondingiz, siz keldingiz, biz sizga to'g'riliqli bo'lib qoldik. Biz bugun Chuvashiston Respublikasining primadonnasi, tatar jırında eng motor jırlarni saylab jırlovchi Farida Fayzullinani chaqirib ketirdik. Farida Fayzullina bu minutlarda sabah sahnasına mine hem ul Tataristonda mına kadar ali bir kimge de tanış bulmagan jırchi. Federal sabahın to'yda Tatariston Respublikasi Prezidenti Rustam Minnixanov hem Chuvashiston Respublikasi Prezidenti Mikhail Ignatyev ana Tataristonning atqazangan madaniyat xizmatkari degan maqtovli ism berdilar. Chuvash xalqina tatar qizi motor etib igilikli xizmat ko'rsatib jırlab yursa, bugun ol bizning sahnamizda tatar jırlarında, Chuvash jırlarında boshqara. Sizning qarshingizda Chuvash estradasi primadonnasi Farida Fayzullina. Xayrli kech qadrli do'stlar, baringizga da zo'r rahmat. Chaqirganingiz uchun ixlos ko'ngildan bayram bilan sizni qutlayman. Qo'shilib jurlaymiz barimizda. Kırıngın sizdirmiş yaşlıga ömrüm öter. Yüreğim hiç de kortaymy hamanadan idirgeder. Kortayan isin yürek mangaylarda sırlar sada. Üttü yaşlık jülerle gidip jırlara da jırlana sada. Gidip jırlara da jırlana sada. Nege sana bula yüzümün kuanatalı da hisseden. Elle yaşlığın hisleri eğlenip kaytan iken. Kortayan isin yürek mangaylar sırlar sada. Üttü yaşlık jülerle gidip jırlara da jırlana sada. Kortayan isin yürek mangaylar sırlar sada. Üttü yaşlık jülerle gidip jırlara da jırlana sada.
Яшьләре диләр була ул һәр кемдә дә мәхәббәтсез яшәп булмый алагайган көннәрдә дә картая минисең йөрәк мондайлар сырланса да үтте яшьлек җүләрлек дип җырларда җырланса да картая минисең йөрәк мондайлар сырланса да үтте яшьлек җүләрлек дип җырларда җырланса да үтте яшьлек җүләрлек дип җырларда җырланса да Фәридә Файзуллина. Зур рәхмәт, кадерле дуслар. Бәйрәм белән сезне тагын бер тапкыр котлыйм. Бибез. Бер-беребезгә вәгъдә бирдек, җитәкләшеп атларга. Якты мәхәббәт хисләрен түкми чәчми сакларга. Бер-беребезгә вәгъдә бирдек, аерылмабыз бердә дип. Яшигәле, яшик җаным, сөеп һәмәдә сөеле. Бер-беребезгә вәгъдә бирдек, аерылмабыз бердә дип. Яшигәле, яшик җаным, сөеп һәмәдә сөеле. Тайпылмый шула сүзләрдән Уратак булган шатлыклардан Нуры бер килесенә гәзәлләрдән Бер-беребезгә вәгъдә бирдек Аерылмабыз бердә дип Яшигәле, яшик җаным сөеп һәмәдә сөеле Бер-беребезгә вәгъдә бирдек Аерылмабыз бердә дип Яшигәле, яшик җаным сөеп һәмәдә сөеле Кулабызда алатана балада кыган мәрлеккә синеке Бәхет кошама кышкаям синдә иркәм минеке Бер-беребезгә вәгъдә бирдек аерылмабыз бердә дип Яшигәле, яшик җаным сөеп һәмәдә сөеле Бер-беребезгә вәгъдә бирдек аерылмабыз бердә дип Яшигәле, яшик җаным сөеп һәмәдә сөеле Яшигәле, яшик җаным сөеп һәмәдә сөеле Сөеп һәмәдә сөеле Зур рәхмәт, кадерле дуслар. Барыгызны да бәйрәм белән ихлас күңелдән тәбрик итәм. Исәнлек, иминлек, саулык, сәламәтлек телим. Хәзер инде бишәт иткән шуар җырын кабул итеп алыгыз, кадерле дуслар. Вечераночке юганшива, кажа шук-шура, лишь енечем она става на выран, зона дабурна. Вечераночке юганшива, кажа шук-шура, лишь енечем она става на выран, зона дабурна. Çindirileke bir hıvasçı sana batına kaçma Yunlarca pırzalar asçı çunama uçma Çindirileke bir hıvasçı sana batına kaçma
захватула манчуна. День хавахтуян, черемреге ставана шинал, дарамитаван. Чиндерлеке bir hıvam sana badana buma, yunajar pırzalara miçuna mauşma. Чиндерлеке bir hıvam sana badana buma, yunajar pırzalara miçuna mauşma. Живаник ширане, чарашук пире, тавана савза на таване, хебере дечере. Чиндерлеке bir hıvar girdi gaşırele, berberene savza burunari yalanap birele. Чиндерлеке bir hıvar girdi gaşırele, berberene savza burunari yalanap birele. Чиндерлеке bir hıvar girdi gaşırele, berberene savza burunari yalanap birele. Чиндерлеке bir hıvar girdi gaşırele, berberene savza burunari yalanap birele. Yalanap birele, yalanap birele. Zor rahmat kadirli dostlar. Bayram bilen sizni tebrik etem. Rahmetli bulunuz. Фәрит Файзуллина, бик зур рәхмәт. Көчле алкышлап Заты Гали. Rahmat. Zor rahmat. Саба телерадио компаниясы һәм инде хәзерге вакытта Дулкын радиосы һәр вакытта да буыннарны берләштерә. Яшь җырчылар белән беррәттән безнең сәхнәбезгә өлкән буын җырчыларын да чакырасы килә. Һәм шулар арасында Тәслимә Низами. Алкышлап каршы алыйк әле. Тәслимә ханым, рәхим итегез. Kazan kalasından selam yaktaşlar. Sağındınızmı? Rahmet. Benim jırlarımda yaratkanınız için hem özümde yaratkanınız için. Hazır neydi jırlaybız? Karuseldir indi, evet. Aydagız beyi bir jırlaybız. Karusel sizin için. Eğlene yapraklar, eğlene, eğlene. Ufukta indi düz şeylene. Bizi köyye neşe bulganda, bulganda. Güzlerim yazlarga eğlene. Süyüden boşlarım eğlene. Eğlene, eğlene, eğlene. Yazmışlar yazmışka beylene. Durmuş bir karusel eğlene. Süyüden boşlarım eğlene. Eğlene, eğlene, eğlene. Yazmışlar yazmışka beylene. Durmuş bir karusel eğlene. Eğlene karusel, eğlene, eğlene. Şeşimiz şeşlerge beylene. Bizi kanatlı ışırta, ışırta. Karusel tılsımlı eğlene. Süyüden boşlarım eğlene. Eğlene, eğlene, eğlene. Yazmışlar yazmışka beylene. Durmuş bir karusel eğlene. Süyüden boşlarım eğlene. Eğlene, eğlene, eğlene. Yazmışlar yazmışka beylene. Durmuş bir karusel eğlene.
dünya eğlenne Zarıgıp kütkenip sinmelle Eğlenne karusel eğlenne eğlenne Senin de kütkenin minmelle Süyüden boşlarım eğlenne 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 Yazmışlar yazmışka beylene Durmuş bir karusel eğlene Süyüden boşlarım eğlene 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 Yazmışlar yazmışka beylene Durmuş bir karusel eğlene Yazmışlar yazmışka beylene Durmuş bir karusel eğlene Yoktaşlar, bugün bizim şunday zor beyramimiz. Şundan da memine Soba Radyosuna, televizyonuna koytkanda, tuğan igake koytkan gibi koytam. Anda indi men rahatlanıp, Elfiye Hanım bilen, anda hizmet koyuşı özümün kollegalar bilen, rahatlanıp, söyleşip oturup, şeyler işip, yol itip gitem. Көңілдәге bütün sağışlarını şul radyoda kaldıram. Hem indi olarga kileşekte de icadi oңышlar dileyim. Elfiye Hanım, sizge zor rahmet. Mine şitten kilgen, bizim şitte yaşavşı, bizning işi talantiyelerin şulay tuğan jerge tortip turganıгыз için, yoktaşlar bilen uçraştırıp turganıгыз için Allah sizge sağlık hem icadi oңышlar bersin. Amin. Hem indi sizge üryan ajırımını başkarıp ötesi kile. Yazmış uramlarıla. Bir dolamay, jilde tınmay, aşıkma bağırkayım. Mehabbet özü yolun tabar, yalgışmaz yürekkayım. Yazmışlar uranlarla, ikhtarmış buranları, bir yılmayıp canım digeş basıla turganları. Yazmışlar uranlarla, ikhtarmış buranları, bir yılmayıp canım digeş basıla turganları. Eyde canım uramlarda, bir gelip karlar kerik. Kar buranların basılsın, ige yılmayıp kerik. Yazmışlar uranlarla, ikhtarmış buranları, bir yılmayıp canım digeş basıla turganları. Yazmışlar uranlarla, ikhtarmış buranları, bir yılmayıp canım digeş basıla turganları. Karlar yağva, yağsın eyde, yazın erip biteul. Bizning baxtli mezgillar şulay devam eteul. Yazmışlar uranlarla, ikhtarmış buranları, bir yılmayıp canım digeş basıla turganları. Yazmışlar uranlarla, ikhtarmış buranları, bir yılmayıp canım digeş basıla turganları.
Yazmışlar uğranlarılar, iqtirmiş buranları. Bir yılmayıp canım digeç basıla durganları. Bir yılmayıp canım digeç basıla durganları. Taslima Nizami, küçlü alkışlar, bek zor rahmet. Teslime kayım, eyde canı kayım, bek zor rahmet. İsen sağ, tınıştırmışta, matur jırlar yaza. Tatar estradasına hem halkka hizmet iterge yazsın, bizning teslimege. Gürletip kulşabiğali cemaat. Hallarıgız nişek, sabah. Hallarıgız eybat bulsa kullarıgızını küterigiz. Benim köngülüm bulur işmasa. Teginden uzuşu bir abuya ite. Sana gün sayın bayram indi dey. Bu bayram sana nersege kirek idi deyip aşulanıp gitti. Mine item yok. Benim bit Nur İslam'ın jırlatası var. Bu Nur İslam bizim Sabadul Kınarı Radyosu'nun artisti bulup gitti bir cemaat. Günlerden bir günni bilmege ak şalvarlı bir jigit kilip kirdi. Nur İslam deyip tanıştırdı. Jırlısım kiledi. Min eytem biz seni jırlatırбыз. Biz anı konsertlarga ayartıp yürüdük. Onlarısın radyoda jırlattığız. Siz jırlattık. Sizin aldığınızda prosta Nur İslam kabul etip alığız. Hayırlı kiş sabah esenmisiz? Mine birinciden bugün İzme oğlundan İlsiyer Hanım'ın doğan günü iken ayda güzeli barımız birgelep İlsiyer'ine doğan günü bilen kutlap bir kul çabıyı gali. Rahmet bek zor, rahmet. Mine bundan 3 yıllık Sabah Tele Radyo Kompaniyasının 15 yıllık юбилейында benim icatım başlanıp gitken idi. Şu yıllar, şu 3 yıl içinde 50'den artık jır yazılgan. Hazır indi bir hıyalım var. Eğer de Sabah Medeniyet Yurtuna kelip özümnің solni konsertini bir alsam, belki bütün jırlapta jürmez idim degen hıyalım var. Bugünge sizin için üryan jır. Яқташығыз Қазан егетлерінің солисті Илназ Фатхуллин yazған бір жырны тыңлап кетіңіз әлі. Есімін ұттым. Ғұрылықтан үстін бұла алмайын деген жыр. Сен келерсің деген Süzlerini min kilerimin diye işittim. Salkın kışlar indi, ötüp gitti. Yazlar bilen gelir dip küttüm. Yazlar kildi, kırgızlar kayttı. Biz uçraşkan dallı güllerge Sinegine süygen yüreğimni Alıştırdım iken kimlerge Sinegine süygen yüreğimni Alıştırdım iken kimlerge Unutturmay vakit gözlerini Sinden başka öte ömrüm Güzgü yağmurlarga Qo'shilib yallay savotlar to'lgan ko'nglim Yazlar keldi qir qozlar qaytdi Biz uchrashgan tog'lar ko'llarga Senigina suygan yuragimni Alıştırdım iken kimlerge Sinegine süygen yüreğimni
gelir deyip küttesingmi? Gururluğun juyup yalanıp Gururluktan üstün bulla almayım Yaşasam da seni sağınıp Yazlar geldi, kır kozlar kaydı Biz uçraşkan dallı küllerge Sinegine, sügen yüreğine Alıştırdın iken kimlerge Sinegine, sügen yüreğine Alıştırdın iken kimlerge Alıştırdın iken Nur İslam, güçlü alkışlar. Akşarlağım, akşarlağım yine. Akşarlağım yine dinleşe. İdilinde nazlı akşarlağı İrtek işin nazlı idilin Minim de bir canım sina tarıta Sinansın alır güngelin Akşarlağım, akşarlağım minim Akşarlağım deyipin dersen Mini yalnız itip gitmesen mi Akşarlağım bilen dinlesem Akşarlağım, akşarlağım minim Akşarlağım deyipin dersen Mini yalnız itip gitmesen mi Akşarlağım bilen dinlesem İdel üstükine çomlanğanda Akşarlağım etçen işlisin Uylarımla bile balasında Göz aldımdan hiç de gitmeysin Akşarlağım, akşarlağım minim Akşarlağım deyipin dersen Mini yalnız itip gitmesen mi Akşarlağım bilen dinlesen Akşarlağım yazmış illerine İnin koyar idel ışığın Sinden inin süyüp duyalmağın Akşarlağım nazlı kuşum Akşarlağım, akşarlağım inin Akşarlağım deyipin dersen Mini yalnız itip gitmesen mi Akşarlağım bilen dinlesen Akşarlağım, akşarlağım minim Akşarlağım deyipin dersen Mini yalnız itip gitmesen mi Akşarlağım bilen dinlesen Mini yalnız itip gitmesen mi Akşarlağım bilen dinlesen Akşarlağım bilen dinlesen Nur İslam, sizin alkışlar. Dağın bir yamacı. Aygül Veli'nin sözleri. Firzar Murtaz'ın köyü. Gazaplı suyu.
yollarga, yırag ufuklarga selam yollayım alar ardından. Canım bergelene, minge dilgelene, yazam ahri yazam akıldan. Jillerinde şeller, dünler günleşeller, sin bulganda minen kuşakta. Nige sını yazmış, nige yazgan yalgış, yandırmağa şurtak uşakta. Jillerinde şeller, dünler günleşeller, sin bulganda minen kuşakta. Nige sını yazmış, nige yazgan yalgış, yandırmağa şurtak uşakta. Tuman bili anım, sinsiz atatanım, bәхетlerge әлі соң түгел. Ярatudan arıp, күмергіне қалып, тынар микен әлі bu күңел. Ғазап süyülerden, ғазап küyülerden, yüreğimden kan yaş damarma. Күңел жылың білен, қойнар тының білен, бәйлә зинхар тирән ярамны. Gazap küyülerden, gazap süyülerden, yüreğimden kan yaş damarma. Күңел жылың білен, қойнар тының білен, бәйлә зинхар тирән ярамны. Gazap süyülerden, gazap küyülerden, yüreğimden kan yaş damarma. Күңел жылың білен, қойнар тының білен, бәйлә зинхар тирән ярамны. Күңел жылың білен, қойнар тының білен, бәйлә зинхар тирән ярамны. Бәйлә зинхар тирән Нурислам, бик зур рәхмәт. Көчле алкышлар белән рәхмәтемне белдерик әле сезгә. Бик зур рәхмәт сезгә. Хәзер тагын җырлар бар бит әле. Аңлыйм, җырлар да бар, җырчылар да бик күп. Җырларны икенче очрашуга калдырып торыйк. Бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт бик зур. Саба! Миңа монда сер итеп кенә әйттеләр, Төбәк авылыннан килгән кешеләр бик күп монда дип. Дөресме бу сүз? Кемнәр Төбәк авылыннан килде, кулларыгызны күтәрегез әле, дуслар. Менә монда артта күренәләр. Төбәклеләр. Менә шушы Төбәк авылыннан килгән кунакларга багышлап. Гөлсинә апа Сабирова үзенең иң матур җырын башкара Төбәк авылы турында. Рәхим итеп тыңлагыз. Бик зур рәхмәт. Төбәктән чыннан да кызларга утырып килдем. Мин кызларның машинасына утырып килдем. Гөлчәчәк, Алсу, Лилия, сезгә һәм Саба халкына, кунакларына, туганнарыма, дусларыма, төбәгемне сагынганда.
Yügürüp ütte balla şağın Elligine Sine uylap jırlar yazdım Elligine Göz alımından Yügürüp ütte balla şağın Yırak, kıyğak, kiyip qozlar uçup ütten Tuğanlarga sellem ilde Hoy yüreklerini jilkite Elligine Sine uylap jırlar yazdım Yügürüp ütte balla şağın Elligine Sine uylap jırlar yazdım Elligine Göz alımından Yügürüp ütte balla şağın Şişmesi suları Elligine Sine uylap jırlar yazdım Elligine Göz alımından Yügürüp ütte balla şağın Elligine Sine uylap jırlar yazdım Elligine Göz alımından Yügürüp ütte balla şağın Elligine Göz alımından Yügürüp ütte balla şağın Yügürüp ütte balla şağın Зур рахмат. Gülsine Sabirova, bek zo'r rahmat sizga. O'zingizga zo'r rahmat. Bizning hali konsertimiz olg'a taba borali. Vaqt bolalar vaqtida qatnashib kelay olmasam shulay bet. Hali soat 9ga to'lib ketdi. Shunga ko'ra jırchilarimiz ko'p, jırlarimiz ko'p. Ayting Shirat tag'isini qarshi olaylik hali. Qarshig'izda Vildamir. Xayrli kech, hurmatli do'stlar, sabah nihal. Ishitilmay nihal. Hurmatli do'stlar, mana To'lqin radiosinning chin ko'ngildan tabrik etasiz kelayotgan tug'an kuni bilan. Endi u radio sizning bilan bizni, bizning bilan sizni ishlashtirib turgan radio uzun umrli bo'lsin deydi. Ularga shunday tilaklar tilasa kelar, sog'lik, salomatlik butun kollektivga ketdik. Yaqin do'stim Oydar Temirbayev yozgan jillarning birisini taqdim etam. Oqqish. Быйыл икән китми, калган güzel yolga сак башым. Өмет итеп мәллә, берничә көн генә, искән йомшак җилгә ул кышын. Алдан уның усал ачулыгын җирдә, татыгандыр инде акышын. Рәнҗеп шул суларга, салкын бураннарга, юк үзгәртә алмый язмышын. Алдан уның усал ачулыгын җирдә,
Tattığandır indi vakışım Rənjip şıl sularga Salkın buramlarga Yok özgerte almay yazmışım Yaşıre ul başım Bana tarasına Dava bara dik göz жылысын Bakvarlarına Ява aman ява Dik barttırağına Baygısın Aldan onun usal Aşılığın jirde Tattıgandır indi vakışım Rənjip şıl sularga Salkın buramlarga Yok özgerde almay yazmışın Aldan onun usal Aşılığın jirde Tattıgandır indi vakışım Rənjip şıl sularga Salkın buramlarga Yok özgerte almay yazmışım Быйыл икән китми Алган güzel yolga сакпашым Үнеп түтүп мелле Берничә күн генә Искән йомшак җилгә ул кышын Алдан уның усал ачулыгын җирдә Таттыгандыр инде вакышым Рәнҗеп шул суларга Салкын бураннарга Yok özgerde almay yazmışım Aldan onun usal aşılığın jirde Tattıgandır indi vakışım Rənjip şul sularga Salkın buranlarga Yok özgerde almay yazmışım Rənjip şul sularga Salkın buranlarga Yok özgerde almay yazmışım Özgerte almay yazmışım Зур рахмат, құрметті достар. Шулы композитор, өзімнің достым Айдар Темірбаевның тағын бір жылын тақдим етем сізге вокзал кит. Парлар аппағы еді Ей қаралды қаралар сен кеткәш Вокзал хәтлі вокзал үнсіз қалды Кетәсің сенің ишеткәш Шәлләріңні еңіңе салып жибәр Юл жилері әгәр ішітсә Сенің поезд кері бұрылыр еді Yüreğimni benim işitse Şəllərini еңіңə salıb жибәр Yol jillləri əgər işitse Senin poyez kiri bұрылыр еді Yüreğimni benim işitse
üstünü yarıp gitti. Min tarafqa bizni qarattı. Min bitsin oynab etken idim. Habib qaldım şınlap yarattı. Şellerim neyine salıb jiber. Yulcilere agar ışıtsa. Senin poyuz girip ırılır idi. Yüreğimni minin işitsa. Şellerin neyine salıb jiber. Yulcilere agar ışıtsa. Senin poyuz girip ırılır idi. Yüreğimni minin işitsa. Aman gitem Bulsak da büstürülü yaklarda Görmezsem de seni bir kup yıllar Sevimni hazır saklarga Şellerin neyine salıb jiber Yulcilere agar ışıtsa Senin poyuz girip ırılır idi Yüreğimni minim işitse Şellerin neyine salıb jiber Yulcilere agar ışıtsa Senin poyuz girip ırılır idi Yüreğimni minim işitse Senin poyuz girip ırılır idi Yüreğimni minim işitse Zırtı rahmet, bayram bilen. Rahmet olsun. Vildamir sizning alqışlar. Dostlar keyifleriniz nişek? Şatmi? İşitmeybiz qaya sizning qullarınız. Sabah hayırlı iş. Kullar koya, isenmisiz? Kızdık mı? Alğa taba devam etirge hazır mı? Әлі біздің жыршылар көп, шуңа көре ялықтырмыш қына, ялындырмышы қына. Шираттағы жыршыны сәхнеге шақырық әлі. Сізнің қашығызда. Инде Мәқсүд әйтәсіз сүзләремне ұнытып бетердім син шығып басқаш. Ой, Білесіз ме, рахмет достлар? инде. Татар эстрадасында жыршылар шундый көп. Әмма дә ләкин хәзер бүгенге сәхнәгә чыгачак егет тамашачы күңеленә үзенең таланты белән генә түгел, матурлыгы, шибәрлеге белән дә үтеп керде. Бигрәк тә кызлар күңеленә. Кызлар, Айнур Каюмов дигән егетне беләсезме? Теләйши районы егете, сезнең алкышлар, әйдәгез каршы алыйк әле аны. Айнур Каюмов! Senin matör esik işinde Gül çiçekler yağır kütkende Yüreğime yollar saldın sen Ele yağır bulup yağdın sen Kütüp algan şeyge yağırım Yüreğime suyu yağdırdın Yaşık almam başka yalnızım Simit benim şeyge yağırım Kütüp algan şeyge yağırım Yüreğime suyu yağdırdın Yaşık almam başka yalnızım Simit benim şeyge yağırım Benim şeyge yağırım
Yürek miken benim ağlatu Tamşı bulup dama yaratu Gözlerinden suyu kuremin Yangırım deyip nazlap ubemin Kütüp algan şeyge yangırım Yüreğime suyu yaldırdım Yaşı olmam başka yalgızım Simit benim şeyge yangırım Kütüp algan şeyge yangırım Yüreğime suyu yaldırdım Yaşı olmam başka yalgızım Simit benim şeyge yangırım Yüreğime suyu yağdırdım Yaşı olmam başka yalnızım Simit benim şeyge yağlarım Kütüp algan şeyge yağlarım Yüreğime suyu yağdırdım Yaşı olmam başka yalnızım Simit benim şeyge yağlarım Zor rahmet bayram bilen. Aynur Qayyumov. Bek zo'r rahmat Aynur. Jamoat birsinden birsi şeşek tisli, birsinden birsi motor, şiber, hem de bek de yaxshi etib, bek de güzel etib jırlavchi jırchilarimiz yildi. Shulay bit bugungi konsertga. Hozir endi mana kim shiga ekan deb o'ylaysizlar. Sheshak deganda bir so'rov berayim hali. Siz ko'proq sizning orangizda nindi sheshak yaratuvchilar bor ekan aytingiz hali. Nindi sheshakni yaratasiz? Menga Liliya bo'lib eshitilar, chunki men o'zim Liliya yaratam. Liliya sheshaklari. Hozir sahnaga chiqashaq jurchimizda naq bilan Liliya ismli. Onun familiyasi Sibg'atova, Liliya Sibg'atova bizning yoqdoshimiz Satish qizi. Rahim etingiz. Olqishlab qarshi olamiz. Xayrli kech sabah isanmisiz? Bayram bilan sizni. Haydangiz hali birgalashib shirlayib.
бик зур рәхмәт. Мин бик сөенеп кайттым сезнең белән очрашуга. Инде мондый бәйрәмнән берничек тә калып булырга ярамый. Шуңа күрә инде монда без артистлар шул хәтле күп. Монда икешәр җырлакса бик рәхмәт инде. Шуңа күрә сезгә инде үземнең яраткан Илгиз Закиров җырын бүләк итәсем килә. Белгәләшеп әйдәгез җырлыйк бик. Сау буллашу җыры Әлфия Абзалова репертуарыннан. Әйдәгез әле. Әммә дә ләкин бу сау буллашу түгел, җыры гына. Әйдәгез тибез! Самаралып зәңгәр яулык кизеп бойы шаба. Ялан тәпи егрә яш кайыннар миңа таба. Барыр юлым миркен басу кырлар аша үтә. Алыда мине янар шаклыгым өндөрмә. Барыр юлым миркен басу кырлар аша үтә. Алыда мине янар шаклыгым өндөрмә. Аргый поезд дулкынланып юллар атлып кала. Туган җирнең җиле мине назлап кара. Китми булмый сукмакларым кырлар аша үтә. Аялы кичтә янар шаклыгым өндөрмә. Китми булмый сукмакларым кырлар аша үтә. Аялы кичтә янар шаклыгым өндөрмә. Юлы шидендә ялгыз нарат кебек калдым басып. Кайтыр өчен китеп барам сездән саубуллашып. Юллар көтә безне җырлар көтә шуңа китәм. Аерылу сездән бигрәк авыр икән. Юллар көтә безне җырлар көтә шуңа китәм. Аерылу сездән бигрәк авыр икән. Бәхетләрегез гомерле, гомерләрегез бәхетле булсын. Бәйрәм белән. Юллар көтә безне җырлар көтә шуңа китәм. Аерылу сездән бигрәк авыр икән. Юллар көтә безне җырлар көтә шуңа китәм. Аерылу сездән бигрәк авыр икән. Аерылу сездән бигрәк авыр икән. Бәйрәм белән. Лилия Сибгатова. Үзебезнең район кызы бүгенге көндә Биектау районында мәдәният бүлеге мөдире булып эшләүче, татар эстрадасында үзенең урыны булган Лилия Сибгатова Бурханова. Хөрмәтле дуслар, әлбәттә без сезгә Казан егетләре һәм Зәринә Хәсән шинада килер дип вәгъдә иткән идек. Зәринә Хәсән шинаны сәхнәгә чакыру вакыт җитте. Кул чабып каршы алыгыз, хөрмәтле дуслар. Ул Саба сәхнәсендә беренче тапкыр чыгыш ясый. Рәхим итегез. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар, кунаклар, инде барыгыз да бәйрәмнәр белән. Тагын бер гөрләтеп алыйк әле. Киттек. Атлап киткәндә яныңнан синең күземне кысып елмаеп көлдем. Минем мәхәббәт шаяру түгел, бушка үткәрмик мәң түгел гомер. Син дия йөрәгем минем тибә, син дия һаман изе килә. Син дия һаман изе килә. Син дия йөрәгем минем тибә. Ышан бәгъре минем сүзләргә, миндә яратмас сине берәүдә. Син дип яшимен шушы дөньяда, яратуымны күзләрдән аңла. Hey! Син дия йөрәгем минем тибә. Син дия
Hasan Şına. Ой, рахмат. Güçlü alkışlar. Devam etemiz. Hindimizi Şarık buyu kimdir? Silkide hem silkine bile idek zirge gittik. Ezrak жылını balık alın. Tur, urunda tur. Şimdi yüreğime qaqılarga tileseng bir yürü. Urunda yür. Menim yapmam iskençiler tamam isilkendir. Üstüme hamas yedimin. Şufqata qılsan kişirirmin. Vay. Qaragına ya nasıl yakımdan ışıldı ya. Yakın yap. Kırıtını tanımaslık yalqın. Şak. Yana uşak. Seni bir canlığa gele yakın. Yakın yap. Biri var biridir bu yalqın. Şak. Yana uşak. Üzülüp sigen yarı yapı yakın. Tüy, hazır tüy. Şimdi yüreğime qaqılarga tileseng bir boy. Temli hoşboy. Menim yaktan iskençiler tamam isirkendir. Üzüme hamas yedimin. Şufqata qılsan kişirirmin. Vay. Qaragına ya nasıl yakımdan ışıldı ya. Yakın yap. Kırıtını tanımaslık yalqın. Şak. Yana uşak. Seni bir canlığa gele yakın. Yap. Biri var biridir bu yalqın. Şak. Yana uşak. Üzülüp sigen yarı yapı yakın. Kızlar aydagız master class ko'rsatib olaylik hali. Mana bu yoqda. Yakın yap. Kırıtını tanımaslık yalqın. Şak. Yana uşak. Seni bir canlığa gele yakın. Yakın yap. Biri var biridir bu yalqın. Şak. Yana uşak. Seni bir canlığa gele yakın. Zarine Hasan Şına. Qozon yigitlari. Ak şeşekler, appak yazlar mıken, ak ümitler minken gözlerinde. Aklı gözler, aklı gözler mıken, güller üzümündü gözlerde. Ak güllerde, canışılsa alıp, yüreklerge sazıydı. Ak çiçekler, bebek appak bulup, saf güllük ağlasıydı. Yaşav degan tatlı sizga sıygan sır aşkı şu qaynatim bilen tan ko'zimdan dünya kızının ömür şek tomşisi bulup kıldılar Ak güllerden canışılsa alıp, yüreklerge sazıydı. Ok çiçekler, bebek appak bulup, saf güllük ağlasıydı. Hürmetli tamaşaçılar, muhterem konaklar, bayramlar mübarek olsun. Hemmegizge ko'ngil tinchlig'i, oila baxti, motorlik tilab qolamiz. Bizni ziyoratamiz. Gümür tacım
Bize aşıklar Canları şu şaklı işlerge Ak çiçekler yıldızlar yanar Ümit nuru sürgen kişilerde Akıllarda Can şısı olur Yüreklerge sosuydu Ak çiçekler Ümit kapak olur Saf güveli kanasıydı Ak çiçekler Ümit kapak olur Saf güveli kanasıydı Saf güveli kanasıydı Tatar Mıngı konkursu laureatı Zarina Hasan Şinehem Kazan yigitleri Devam edeme. Yanğa jırlarımızın birisi. Bu dünyada biz pullarını gönderdik. Dünya malın, bar baylığın Bunu berterip jeyip Şükür kılıp bulganına Yaşanan senneyip Belki yaşar biz illeyip Belki kolgandır bir ay Küpme ömür bir elgenin Bilse biledir Huday Belki yaşar biz illeyip Belki kolgandır bir ay Küpme ömür bir elgenin Bilse biledir Huday Tuarsan üzüle de gite Kıldan işke ulğınır Şul bir elgen ömrüngünü Kişilerce yaşayıver Belki yaşar biz illeyip Belki kolgandır bir ay Küpme ömür bir elgenin Bilse biledir Huday Belki yaşar biz illeyip Belki kolgandır bir ay Küpme ömür bir elgenin Bilse biledir Huday Yaşarıga kilgen biz iken Yaşarıga kirek jırlar Bir kimide mengüge kilimi Bu dünyada bir olur Belki yaşar biz illeyip Belki kalgandır bir ay Küpme ömür bir ilgenin Bilse biledir Huday Belki yaşar biz illeyip Belki kalgandır bir ay Küpme ömür bir ilgenin Bilse biledir Huday Yaşarıga kilgen biz iken Yaşık jırlar Bir kimiden mengüge kilmi Bu dünyada biz buna Bir kimden mengüge kilmi Bu dünyada biz buna Pullarını gönderdik. Bu dünyada Bu dünyada biz buna Kazan yigitleri. Zor rahmet. Sanaka kök sanatlarımını birgelep koşulmuşlarlar şu odaya. Eydeniz hazırak bir yemalı. Ay batqanda, taң atqanda Uzdım jırlap uğramlardan Ay batqanda, taң atqanda Kimler yazmış yuramağım Sana gök sana damlarımı Sana gök sana günlerini Günlerime saldın gök bağıma Kışağına aldın günlerini Sana gök sana damlarımı Sana gök sana günlerini Günlerime saldın gök bağıma Kışağına aldın günlerini
atqanda, taң atqanda, Qaytып киләм туйларыңнан, Күн қарасы, жан ярасы, Китми минем уйларымнан. Sana gök, sana tаңдарымны, Sana gök, sana günlerini, Günlerime saldın tek kırkmama, Kışağıma aldın günlerini. Sana gök, sana tаңдарымны, Sana gök, sana günlerini, Günlerime saldın tek kırkmama, Kışağıma aldın günlerini. Bunlar da buradan. Ay batqanda, taң atqanda, Jırlıyımda kök, yılımda kök, Min şatlıqlar, telim sina, Tutsamışa, sana kekük. Sana gök, sana tаңдарымны, Sana gök, sana günlerini, Günlerime saldın tek kırkmana, Kışağıma aldın günlerini. Sana gök, sana tаңдарымны, Sana gök, sana günlerini, Günlerime saldın tek kırkmana, Kışağıma aldın günlerini. Sana gök, sana tаңдарымны, Sana gök, sana günlerini, Günlerime saldın tek kırkmana, Kışağıma aldın günlerini. Qozon yigitlari Sabada qunaqda. Zo'r rahmat. Davom etamiz yangi jurlarimizning birisi Yoshlik yozib. Birgalab do'stlar. Tansuit sep. Haydamiz bu yerga. Şaşakta aklım var, Benim köngülde vurar, Köngülüm sine gider, Yüreğim sine ayleder. Şaşakta aklım var, Benim köngülde vurar, Köngülüm sine gider, Yüreğim sine ayleder. Akşamlar şaşkası, Yaşlığım yerdesi, Sen benim yaşlık yazım, Unutmam seni nazım. Akşamlar şaşkası, Yaşlığım yerdesi, Sen benim yaşlık yazım, Unutmam seni nazım. Ak boyunda ak duman, Seni ko'rganday bulam, Kishida da tongda, Uylar sen deb sataşa. Boyunda ak duman, Seni ko'rganday bulam, Kishida da tongda, Uylar sen deb sataşa. Akşamlar şaşkası, Yaşlığım yerdesi, Sen benim yaşlık yazım, Unutmam seni nazım. Akşamlar şaşkası, Yaşlığım yerdesi, Sen benim yaşlık yazım, Unutmam seni nazım. La 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 la. Akbulutta aktıman, Bezikev yirgen ulan, Sen benim yaşlık yazım, Unutmam seni nazım. Akbulutta aktıman, Bezikev yirgen ulan, Sen benim yaşlık yazım, Unutmam seni nazım. Akşamlarda şaşkası, Yaşlığım
ertesi Sen benim yaşlık yazım Unutmam seni nazım Akşamlar şeşkesi Yaşlığım ertesi Sen benim yaşlık yazım Unutmam seni nazım Akşamlar şeşkesi Yaşlığım ertesi Sen benim yaşlık yazım Unutmam seni nazım Akşamlar şeşkesi Yaşlığım ertesi Sen benim yaşlık yazım Unutmam seni nazım Kızlar örnek. Heydemiz bir kızlar yaşlar. Gidin bir gelen türlüydü. Kızıl erik, ülgeli dey, kara şeşin, ureli dey, senin nurlu bitlerinden, senin yüzü kureli dey. Kızıl erik, sevip kaldım ben seni görem. Kızıl erik, al silmine kaşık. Kızıl erik, sevip kaldım ben seni görem. Kızıl erik, al silmine kaşık mübet. Kızıl erik, kızarı kadıday, köngeleğe king, yüzege balıday. Kızıl erik, yeri gelip, ak bu zaten. Gittik bir kere. Kızıl erik, sevip kaldım ben seni görem. Kızıl erik, al silmine kaşık mübet. Kızıl erik, sevip kaldım ben seni görem. Kızıl erik, al silmine kaşık mübet. Kızıl erik, örülgende, kara şaşık örülgende, senin nurlu bitlerinden, günlük yüzü gülgende. Kızıl erik, sevip kaldım ben seni görem. Kızıl erik, al silmine kaşık mübet. Kızıl erik, sevip kaldım ben seni görem. Kızıl erik, al silmine kaşık mübet. Ben sizi bir kere atalım. Qozon yigitlari! Zo'r rahmat. Kuchli olqishlaygali. Bek zo'r rahmat yigitlar. Gel shulay, shashak otib, olg'a tabada bizni shirlarimiz bilan siyindirib yetdingiz. Har narsaning boshi bo'lgan shekilli oxiri bo'ladi do'stlar. Shunga ko'ra biz olib borishchilar sizning bilan sog'bullashirmiz ekiniga. Shulay qizlar. Sog'bullashir minutlar yaqinlashib kelaydi, ammo bizning sog'bullashuvimiz Tugul hali bu. Tugul. Sizga bo'lak etib diskotekani Rimma Nikitinadan. Hurmatli do'stlar, rahmat bugungi bayramga shushilaytib birgalashib yig'ilib kelganingiz uchun. Rohatlanib yol etdingizmi?
Молодцы, бик зур рәхмәт. Без шушыны көткән идек. Тағыны бүлдірәм мен сені. Тағыны ұйыштырық ма? Алла берса. Biz sizning bilan xo'shlashmaymiz, sovunlashmaymiz do'stlar. Biz sizning bilan tavligina 24 soat bo'yi uchrashib turamiz. Efir to'lqinlari osha. Tingлагыз To'lqin radiosin, qarag'iz Saba to'lqinlari televideniyasin. Biz sizning bilan uchrashuvlarga har vaqt shod. Kimlar endi bizni haliga tanimadi? Yangadan, oxirdan bo'lsa da tanishtirib o'ting hali. Gulnoz Vohidova, Gulshod Galiyakberova, Gulnoz G'ataulina. Ham endi Maqsud Fayzrahmanov. Bek zo'r rahmat. Isen sog' bo'lasiz qavatdan Sog' bo'lasiz. So'zni vaqtda bergancha Rimma Nikitinaga beramiz. Rahatlanib biyimiz, quturamiz. Zajim, Saba. Bilmediysen, gözlerimle görmüşsen, sevimle bilemiysen. Bilmediysen, gözlerimle görmüşsen, sevimle bilemiysen. Saba, мои хорошие. Başkaları bir gerekli, gözlerimi şiir.